bamwe habashubuzi nibagira ngo kasasiro yetawuneje karema kandi barimwa no kushanja maramo barunze urumunguto eresireza butandukanya maro bwire nko kwezi kumwe necweka kureba itaka ryagati yengudo takusanzwe gureda kumanya ikizibundi kiha ibi ni byije aho mbwiro bwanso ya district egarukire yabacwera sente zindi zo kuyora kasasiro ubweneze bose rinabaha batarkureba mu gashogwazo etawuni yona nikasasiro yo twebuza ivyo misoro yitwa ekubaza kutereza etawuni mwene kutubye tukiriyaho twayijura kanso negira ngo nenda tugarike soroze sente zo kuyora kasasiro kandi ititwe nk'abasubuzi sasura trading license sasura roko service taxi kandi harumuna n'abantu abari umwana gwa town council bine muri kapsi basura ground rent enzura na ikagwa de rwari ngo rwakashata katare karugire munoti ne oburbato ne bachiyora njiri naye rwakabiri mwatinke yo rwakabiri sime kubane beki byahariyo rwakana twaika hwatawune kanso aitwashange motoka yo kuyora kasasire kafakare kandi babebembezi hine batugambera I think kitaka kozere kandi kitukuza gukora neshi twatandikire gukora no kugira ngo tushomeze abantu bakikwateje bamanya ngo umuntu kutura hayonjo ducukuru kandi nakaburunju bwansako nakakuru aboguma twina hantu hayonjo twine musoro mingi munonga twine local service tax twine trading license mpayora nayo neta hamwe income tax so ntwera twebuze ubwo musoro n'ikikaci musoro ki umuntu kwakuma kusosoro musoro wo nabasa kugira cyangwa ocona tawune kanso egerekire buri mushubuzi kuba nashashura shirinjiro kumevura kwezi zo kuyora kasasiro bitu babashubuzi bagira ngo tubarkwija kwa sente zo mpaka batunjira imbarera ya sente zose reno baha twenda assurance kugira ngo sente zo tuhazi basingura kumevura kwezi zino mugasoma hango ogukuza kukora abo kuba enyumaho enkosambi ya sente mutawune kanso niyo ekweta abantu bayibuze kibuze twenda assurance amakuru agagasha kwa Onesimus Ndianabo.